ngiyafuse ela malawi langomo. Siphindze sibonge ngwane kuthola lithuba lekuhlala phansi sibe kanye kanye kuto tishumayelo tesindvu. Solo sinaye inhlakanipho Nzimanzi ngishisa livi. Lokuvuselako nalamuhla nguye lethumusa Mungelo Simelane. Khumbula ke ngwane ukuthi besikhuluma sichaza ngebumgcoka betilwane ekhaya. Ikakhulukati tinkukhu. Sivetile ukuthi ngalesintu sethu inkukhu akusiyo nje inkukhu ekhaya. Ngiko nyalo sesithi nasi tsenga tinkukhu na uyawufuya noma uyawucaba. Siyathenga nje. Asinaki lutho tsite ngesilwane nemuntu lobudlelwane nalokuthi kusho ukuthini lokho. Nisakhumbula yini ukuthi likhaya lelilulala elulaleni lekulikhaya lelisakhiwa. Tinkukhu takhona atifani netinkukhu letinye. Danza kakhulu tinkukhu telulala. Ngalendlela kokuthi nangabe letinkukhu telulala atanzi. Seyinkulumo leyo. Ngoba phela tinkukhu telulala tiyanza. Nangabe ke atanzi leti talolulala lolwakhiwa nguwe. Sekufuna ukuthi uhambe uyofuna ukuthi leni ngobe kwatiwa ukuthi tinkukhu telulala tiyanza. Sitehlukanisile tinkukhu zatehlukanisa kathathu ekhaya. Samkhokha lamthuthu nje sambeka le. Sathi tikhona tinkukhu lotitsenga ngokuthi uthengele ukuthi ufuna kuba netinkukhu nje ebaleni. Bese kuba khona tinkukhu lokwatiwa ukuthi koleti ke sitithengela umsimeto tsite. Tihambelana nebudloti balakhaya. Tivama kuba mhlophe esikhatsini esinyenti leti. Kaze sichutse limhlophe nalesikhukati simhlophe. Ditawutala futhi nalesikhukati sitale letinye letaba mhlophe sitale letinye futhi utawukhanza ukuthi ke setiphithiwe tihlangene. Sathi kuba nemfukwane. Sendlule emfukwaneni kube nembangele. Imbangele nje iyodwana iphindze futhi yehluke yona. Etinkukhu lotatikhanza lakhaya ngoba yona ithi iphindze futhi ila ebaleni. Ifuna njalo nayikhona uhlale uyikhipha letinsiba. Uyikhipha letinsiba ungayiyekeleli nje. Ngoba na uyiyekelele igcine seyilahlekile inyama lele engadiwa ukuthi yashonaphi. Inemsimeto wayo nje ukuthi nangabe ikhona imbangele ekhaya. Ikakhulukati ke nangabe nalobukhona bayo vele iyabikwa iyati ukuthi idele ini. Kunesikhathi lapho khona ibanjwa khona ikhokho letinsiba khokho noma timbili noma tinzathu tawuqhubeka kehlale lakhaya. Yindlela yethu tsine leyo yekuphila. Nalendlela letinkukhu lethamba ngayo nalendlela letitala ngayo la ebaleni nalemsindo letu wentako ubika lokunyenti kithi tsine sibantu. Ngikakudzingi lokunye ukuthi sesingaze sikuthathele zukwanashele nisambe siyokufuna. Sibuka indlela tinkukhu letenta ngayo. Kunenkulumo lekhona la. Letinkukhu ngeke tahlala tibangana ngomsindo nangu kwende njani. Njengoba tinkukhu kuyatiwa ukuthi emahlahleni tehla ngabani ekseni sidikhanza sine sithi leta lesolo tihleli lapha etule emahlahleni tilele lapha etule iyagula inoma injani isibikela ini. Yindlela yethu yekuphila leni ngoba kuyatiwa ukuthi empilweni angeke kugula noma kufa kusukele umuntu kungakaqali kwabonakala esihlahleni lesila ekhaya. Kwasuka lapho kondlulela esilwaneni kufa ekhasini yatinkukhu kuyabe sekendlula ke sekuya kumuntu. Nase kumuntu nje sekuyatiwa ukuthi cha vele kuqale kwaba nako lokubika kuletinye into tilibika ukuthi hey caphelani lungisani. Kangangoba noma ngabe kufuna ukusikulelo khaya lelo sithathe zukwanasheleni siyawufuna ukuthi ithini lenkulumo le. Ngeke size simane siphume nje sitawuqala sinaka hawu lesihlahla sashaya litulu kwentekeni. La khathe baleni la
tonke tihlahla tinganga lokungaka nje sona sesivitsitwe inkosatana leni sesidamba siyofuna ukuthi ithini lenkulumo le. Hawu savuka kusenza khanza inkukhu seyifile kanzi nakuthandi kube nenkukhu lefile la ligqutse silikhanze libinzile nje tsinzibele la yini inkulumo letsini leyo. Bekuyindlela yethu yayitolo yekubuka sisebenzisa ini letilwane kuba luwashi lekubuka lempilo yalakhaya kuba luwashi lekubuka ukuthi yini letinto lekufanele silungise lesolo singakhonzi nekutibona letibonakala ngale kulaba lababona ngemehlo langale thina lesingafiki khona. Ngiuta ubona nenyoka ithi shati nayi levama kubona abantwana nigijime nambe niyothatha induku nithi nifuna koyibulala ningayitholi bayibona isishati endlini yetshani seyishobele nigijime lesikhathi niyithole bayithathela abanye bayibulala abanye bangayibulali bathi ayibulawa ke leyo nyoka leyo yekeleni sekuyatiwa ukuthi hayibo ngeke imani iqhamukele lena iqhamukana ngabe kunesizathu thide kungendeka balambile bafuna sisibakhumbule kungendeka khona umbiko labasibikela wona nobe kungendeka kunento letawukwenteka lengasiyo lekahle lekufanele siyilungise. Sithini la sithi tilwane netihlahla indlela yekuphila kwethu thina sibantu kusetilwaneni kusetihlahleni lasifike sibone khona lempilo. Sitsitseke namhla silwane lesivama kufuywa ekhaya inkukhu sakhaza kabantu ngayo ukuthi akusiko nje ukuthi uma uhambe uyothenga nje inkukhu. Tinkukhu nathi tsengwa ekhaya titsengwa kubuke kokuthi tingena kuphi kule mikhakha lemithathu. Sithengela kokuthi siyanzisa tinkukhu labaleni siyafuya nje sifuyela kudla nobe sithenga ngokuthi sifuna ngeda nathi tinkukhu temisimeto nobe sifuna nayi inkukhu nayi letabamqoka lengiyona igatse tonke letinkukhu letila ebaleni phize futhi igatse lelikhaya lesithi imfukwane. Sotha uthola ke ukuthi letinkukhu leti lesithengele ukuthi sanzisa lelikhaya tanziswa ngileti letitele imisimeto letimbili leti letitele imisimeto kutaba ngito nangangasuku nalelikhudze limhlophe kwaba ngilo lelanzisako kutasuka nalelikhudze lembangele kube ngilo lelanzisako nana imfukwane naye ayikatibeki phansi naye wakhokha emantshwele ayo kepha wabona ukuthi la ngayo vele akalingani nalangale alelinyije tikhukhukade yona ikhipha emantshwele labalekile ngoba isuke iyati ukuthi luhambo lwayo lona lutele kokuthi ayitoletha emantshwele latawuqhubeka abesikhongwane kuleli bala noma kuleli khaya leli njengoba lena inkukhu lokwatiwa ukuthi nayikhona ekhaya nakutalitulu noma ngabe libi kwani utawubona ngemfukwane ukuthi libi ke lelitulu nangabe futhi kutalitulu letafike libe ingoti utawubona ngemfukwane ukuthi hayi akusiko kahle lelitulu lelinako leli alilungi. Asitinake ke tinkukhu sinake lemakhaya ukuthi sifuye njani. Ngiyabonga yaze lamnanzi uyaphi wena ngoba lelitulu limnanzi uyaphi yabona lokukhulela emadolobheni hlakanini.